ትግራይ ምእንቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ እዩ ስለዚህ ንበይነይ This United States of ours truly has become my second home. And these days, I'm sorry to say, maybe the only home I have. Like many in this room, I carry with me both where I came from and where I am now. That is the essence of diaspora. ባህሊ ናይ ሕብረተሰብ ብሓደ ተኾይኑ ጥራሕ እዩ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣሸንዳ ተዋሳእቲ ኢና እቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ግን ናይቶ ኣሸንዳ በዓል ዋና ኩሉ ሻዕ ከምዚ ዓይነቱ ናይ ህይወት ኣጋጣሚ ከጋጥም ከሎ ገለ ነገር ክንሓስበሉ ገለ ነገር ክነስተንትነሉ ይገብረና እንድዩ ዓድና ትግራይ ዝሓመቀ ደርሃመት ውሽጢ እያ ዘላ ግን ዓብዪ ናይ በረኻ ሆስፒታል ማለት እዩ My purpose has always been very simple. It's to uplift all Tigrayans, regardless of our differences. I've always believed that our ability to stay united and work together is what made us unique and what makes us successful in all that we do. Ambassador Berhane possessed a deep understanding of international diplomacy and the workings of Washington, which he used effectively in the service of Ethiopia and its people. His professionalism, credibility, and dedication earned him respect among colleagues and international partners alike. Of course, Tigray ብዙሕ ሰብ ካብ ኢትዮጵያ እንድሕር ትሪእኹም መብዛሕቱ ስራሕ ተሰሪሑ ዝተቐመጠ ሰርሕዎ ብዙሓት ተጋሩ ሽሞም ግን ኣይለዓልን ቪአይፒ ዲያስፖራ ኣፍልጦ ዝህቦም ትግራዋይ ኣይኮኑ ዓርቢ 15 ግንቦት 2026 ዓ.ም ኣብ ኣርሊንግተን ክፍለ ግዝኣት ቨርጂኒያ ኣዳራሽ ACDC ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ንዘሎ ብሉጽነት ኣመራርሓ ሰብኣዊ ኣገልግሎትን ባህላዊ ሓድግታትን ናብቲ ሓድሽ ወለዶ ኣብ ምስግጋር ሩኡይ ግደን ዘበርከቱ ኣካላት ኣፍልጦ ዝህብ VIP ዲያስፖራ ኣዋርድ መበል 4ይ ዓመታዊ ስነ-ስርዓት ሽልማት ኣብ ዘካየደሉ መደብ ተረኺብና ነርና እዚ በብዓመቱ ዝካየድ ስነ-ስርዓት ሽልማት ኣፍልጦ ነቶም ተወፋይነቶምን ጽልዎኦምን ኣብ መላእ ኣሜሪካን ዝርከቡ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ዝሕይልን ዘነቓቕሕን ኮይኑ ንተግበርቱ ውልቀ ሰባት ድማ ዘኽብር ምዃኑ መስራቲት VIP ዲያስፖራ ኣዋርድ ቅድስቲ ኣብይነዘር ትዛረብ ኣብዚ ዓዲ ክትነብር እንተለኺ ኣብ ዲያስፖራ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ነገር ይሰርሕ እዩ ብዙሕ ነገር ይገብር እዩ ንሕና ክንመጽእ እንተለና ማለት እዩ ግን ስሳቶም ብዝቱ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ፀገም ኩሉ ግዜ ሰብ ስሳቱ ምባኣስ እምበር ከምዚ ኣፕሪሺየሽን ምግባር ንኻልእ ምሙጋስ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይዳለውን ነይሩ ብሽዑ ግዜ ማለት እዩ ድሕሪኡ ብዙሕ ፕሮግራማት ተጀሚሮም ኣነ ዝብለክ እዚ ቅድሚ 2010 ማለት እዩ ሽዑ ግዜ መጀመርያ ዝጀመርናዮ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ሰርሑ ኣብ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ኣብዚ ኣሌክሳንድሪያ ዝነበረ ማለት እዩ ሰብኣይ ነይሮም ማለት ከም ኮሚኒቲ ከይኮነ ኣብቱ ናይ ኩሉ ገዛ እናኸዱ ሰብ ዝሕግዙ ነይሮም ብኦሚና ጀሚርናዮ ማእኸል እናሰራሕና እንተለና እዚ ማለት ብደረጃ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እወ ብደረጃ ኢትዮጵያ ንሰርሖ ነይርና ካብኡ ግን ሓደ ነገራት ስለዝመፁ ትኩሉ ብሓደ ሰብ ኣምፂና ክንሽልም ክንህብ ክንገብር ክብል ንብል እንተለና ናብ ፖለቲካ ኢኹም ተሓስብዎ ዝብል ሓሳብ መፅኡ ማለት እዩ ሽዑ ብዙሕ ፀገማት መፅኦም ኣነ እውን ከምኡ ኮይኑ ኸይድ ከምዘይኽእል ተዛሪበ ጠጠው ኣቢለዮ ማለት እዩ ጠጠው ኣቢልናዮ ስራሕ ድሕሪ 8 ዓመት ኢና ተመሊስና ሓደ ኢልና ጀሚርናዮ ዘለና ማለት እዩ ሕዚ ናይ ሎሚ 4 ዓመት ንማማ ሊድያ በኣ ጀሚርናዮ ካብኡ እውን ኢልና ንቕፅል ኣለና ማለት እዩ እቲ ዋና ነገር እንታይ እዩ ሰብ እቱ ሰርሖ ስራሕ ክሙገስ ክንዛረቦ ኣለና ሰብ ክሰርሕ እንተሉ ዝተፈላለየ ባህሪታት ኣለዎ ወዲ ሰብ ናይ ባዕሉ ፀገም ክህልዎ ይኽእል እቱ ሰርሖ ግን እቱ ፅቡቕ ነገር ሰርሖ ግን ፍሊልና ክንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ኣፍልጦ መሃብ እሱ ከዓ ዝጠቅም እንታይ እዩ ሓደ ንሰርሕ ሰብ ቀፂሉ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ይገብሮ እንደን ካልኦት እውን ክሰርሑ ይለዓሉ ማለት እዩ ኣዘርዋይስ ኩሉ ግዜ ንሰብ እናፀረፍና
ጌጋ ጥራይክ መጽንተሎ እና ተዛረብና ምንም ለውጥ ነምጽይ ንخእልን ዝብል ትምሸት ብሉጻት ውልቀ ሰባት ናይ መዋዕል ተወፋይነቶም ማሕበረሰባዊ አመራርሓታቶምን ንቐጸልቲ ወለዶ ንመልዕ ዓለን ንምሕያልን ዝፈጸምዎ አበርክቶታቶም ዝተኸብሩሉ እዩ ኣብቲ ምስያት ካብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕትን ዝተፈላለዩ ስቴታትን ዝመጹ አጋይሽ አባላት ኮሚኒቲ ትግራይን ስድራ ዕዱማትን ዝተረኽቡሉ ነይሩ ሕዚ መበራብ ዓይ ዝካይ ዘሎ VIP ዲያስፖራ ንዝሓለፈው 3 ኣዋርድታት ክህብ ከሎ ሓደ ሰብ ጥራሕ ነይሩ ዝሓሪ ኣብዚ ናይ ሕዚ ግን ክሪኦም ከለና 5 ሰባት ኣለውኹም ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ሓደ ነገር ጣዕሚ እቲ ስራሕ ኣድካሚ እዩ ብሱሩ ግን ከውን ዘይብሉ እዩ ከውን ዘለዎ ከማን ካብዚ እውን ክንውስኽ ኣለና እቲ ወጭታት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ካሊ ሓገዝ እውን ስለ ዘይብልና ናይ ባዕልና ገንዘብና ኢንቨስት ንገብር ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበር ካብዚ ንላዕሊ እውን በዚሑ ቱ ትግራዋይ ትብልዮ ባይ ዘ ወይ እዚ ናይ ትግራይ ጥራይ ጌና ከይንወስዶ ክስታይ ክብል ዘለዎ እናሰፍሐ ኸይዱ ናብ ካልኦት እውን ንሕና እንድሕር ሒዝናዮ ማንም ሰብ መፅዩ ትሰርሑ ስራሕ ሪኮግኒሽን ክወሃብ ስለ ዘለዎ ክበዝሕ እውን ኣለዎ ካብዚ ንላዕሊ ኢለ ይኣምን ኣነ award نحد سب رايلكي special recognition كتقبل تخلي أخي and family anniversary كتقبل تخلي أخي up to celebration and دوزلو and then حد سب family كتقبل تخلي أخي جن كمزي ناي community ندحر جيل كيوجن up to community بحد عمت بزح حساب كنري لنا كمان كنا حزين ندحر جميرنا يوم بزح حد سبات تمالي كهابنا يوم زقدو thank you كيبلنا يوم زقدو سبات اللومو تتعاسي أخي حدا نقدر كمان سنتلو لم تيجي زي قبل قوت ولا أخي سلازي كابزون لعلي next year كابزون لعلي up to profession بتفلالي profession بتفلالي صراحتي آتينا award كنهب لنا إلى إذا عمنا أنا. نمني عندت أمتى تجبر VIP diaspora award عندت شلم تلو زحارم ناي community وني بحاله بتحد وجن بتحد خاء ناي تجريت راح يكون أنت ولن الله خمو نمني خم تتأمت مني عندي تشلم مايكو. ماني يوم سب كوينو كم سب صرح سب مش اللي منا إثيوبيا يكون إرتراوي يكون زخونة سب قبل زخونة ونسرحون مجمرة كنسرح لنا كم تقراوي كنفتر لنا كوميونيتي زبحال كله كنا أقبل لنا ينو سئلنا حدا كوميونيتي حدا سب مالتي كوميونيتي بعلو كله مساعدنا مش كله بحدا بفقري زي the only thing زلوا علامة VIP diaspora بتقرب من واري مسب نايسب سأجموري أخي مسب مسألة أخي كونه فلوزفي ناتوري أخي ناتك فلوزفي بحدا تنابيكم من وار مالتي سلازي wisdom كنا خبر لنا مالتي ونقول له سب كم خنقبر لنا of course تجراوي بزح سب كاب إثيوبيا عند حرت يخون كي مفزعته صراحة تسريحه استأمته سرحه بزحات تجاريه شو ممكن يلا عليه that's why هذه ناب تجراي فوكس زجبرنا له مقنعات مالته ده حد أجمع جون كم سنتلو تجراوا يوزز الجم because تاريخه تصعيفه يتقمت أن الزارة بلو سبيل لأن السوق أبدعم حنبل community ناي بعلو نجار كزارة ونا يقول ناي الزارة هذه كم زي إلنا ناي حموش تسوات كنا الزجاجون تلو زحلفنا ينسجم كز حدا تلك الزارة ويدخل يكون كذا because biography مكان يبلنا تصعيفه استقمت أوراق مكان يبلنا مالته كم community لذي كنسر حلونا زو كله تسريحه كم تاريخ كنقمت لنا بتو دياسبورا ناي كله تاريخ كقمت اللو تاريخنا زيو كنبلنسي صحيفنا بزي نجار حزنا يوزا أمتنا يخون زلو سلازي VIP diaspora أفلت أزهوم تجراوي راح يكون أيقونة that's not
ስነስርዓት ሽልማት VIP ዳያስፖራ ሎም ዘበን ብሓፈሻ 5 ተሸለምቲ ዘካተተ ኮይኑ መዋእሎም ብልጽቲ ሃገርን ሙዕሪ ምሕደራን ንምዕሳል ዝከኣሎም ዘበርከቱ ዲፕሎማሰኛታት ባህልን ሓድግታትን ተጋሩ ኣመለላይን ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ኣብ ምትእስሳርን ዝሰርሑ ሰብኣውያንን ኣብ ብሉጽ ምሕደራ ኮሚኒቲ ዳያስፖራ ሩኡይ ስራሕ ዝሰርሑን ብዝብል 4 ብርክታት ዝነበሮ ሽልማት እዩ ነይሩ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ክሕልፍ ዝደሊ ዘሎ ብፍላይ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ኣብ ዘሎ ኣብ ተወሊዱ ዝዓቢ ማለት ኩሉ ሰብ ኢልክን እሞ ንኩሉ ሰብ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ክወስድ ይኽትደልዮ ካብዚ No, we have to focus on our youth, our kids. سئلنا ማለት እንድሕር ኣብ ደቅና እንድሕር ዘይረእናዮ እንድሕር ንዓቶም ታሪክና ጽሕፍና ዘይሓብናዮም ታሪክ ይብሎምን ካሊእ ካእሳቶም ከዓ ብሓደ ናይ ትግራይ ጥራይ ናይ ገለ ጥራይ ኢሎም ክሓስቡ ይብሎምን እስሳቶም ክነብሩ ኣለዎም after all we are in America we are America you know so this American legacy is to live each other to love each other you know so ከምኡ ክነብረልና ንቶም next generation እውን እቱ ዘለና ሓብቲ ባህልና ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ክንቦም ኣለና እሳቶም እውን በለለው otherwise ንሕር ናብቶም ደቅና ፎከስ ዘይገበርና ብዙሕ ነገር ክኸይድ ይኽእል ማለት ምስ ኩሉ ብሓደ ክነብር ኣለና of course ሰብ እናቐተልና ይንዛረብን ማለት ግን ኣይኮነን ክንሰርሕ ዘለና ነገር ክንሰርሖ ኣለና ግን ምስ ኩሉ ሰብ ብፍቕሪ ክንነብር እዩ ጸዊዕት ነገብር VIP ዳያስፖራ ክንደይ ኣባላት ኣለዎ VIP diaspora is like 5 founders advisors board ኣለዎ I'm a founder by the way VIP diaspora is not VIP diaspora ከውን ተሎ Ebenezer I am a founder of Ebenezer promotion in Ethiopia for the ቅድሚ 30 ዓመት ማለት እዩ ካብኡ መጽእ እዚ ሰራሕ ክሰርሕ እንተለኹ ምሳይክል ተሰብ ኮይና ኢና እዚ ፋውንደር ዝጀመርናዮ ካብኡ ኻ ህዚ ኣብ ትግራይ ኮሚኒቲ ኻ ፎከስ ጌርና ክንሰርሕ እንተለና ኻ ካሊ ሰብውን ኣሎ ምሳና ዝሰርሕ ንዓቶም ሓደ ኮይና ንሰርሕ ኣለና after all we give our money our time our wisdom we give everything for this service ሕልፍዮ ትደሊ መልእኽቲ እስቲ ዕድል ክበኪ ትግራዊቲ አዲስ አበባ ተወሊዱ ከም ዝዓበየ ሰብ ኣነ በኢትዮጵያዊነቴ ብጣዕሚ ዝኣምን ሰብ እየ በኢትዮጵያዊነቴ ዝኣምን ኣፍሪካ ኸውን ኣብ ዝኸውን ከኣፍሪካዊት እየ ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ኸይድ from Arlington ኢለ ዝዛረብ ስለዚ ኣነ ሰብ ኩሉ ብፍቕር ክነብር እየ ዝኣምን ኸውን እውን ዘለዎ بمداي سبعو أقلقلوتن توفاينتهم من زتحاريو أيتا ميكائيل برها حدا خابتم تشلم تزعلاتيوم أيتا ميكائيل برها من بابرو أب بوستن تكساس كوينو أب كبابي نزركب محبرة سب دياسبورا بفلاي نستتقامو أولات صدران سدتنياتات محبرة سبن سقبرو أتسأل الدقافن أقلقلوتن نايلوم زبن تشلامي VIP دياسبورا أوارد 5 قبرهم أبت مدرخ استنبه تكبارهم يحبر أبت أوان زفلت ومن مقربو من بأكالن بفيديون بزتسند ملأخت مسكرنتهم زقربو خون كله نايت علات شلماتهم أم مقبالون أخبرهم whenever there is a need for Tigray cause whether it's humanitarian work protest there's organizing 5K around at Wala Tigray, Ashunda Tigray Festival, Tigray Diaspora book sale to help raise funds for our wounded TDF. Michael never hesitated. He always says, yes. You may see Michael Barhe in 2 different uniforms. Whether you're getting married, graduating, or we may lose someone and we're mourning. Mike Barhe will be there before anybody and help us go through whatever we go through. Any newcomers to our community, our elders, will be helped and assisted by Michael Barhe. And Michael Barhe's service to his people throughout the diaspora is beyond explanations. أيتا ميكائيل برها
أبوان مدرقهم كابتي أبتقراي زولو حسام هادي موم نزمزو حدستي حتى تعقبا كل زكالو حقس صوتها بتعمي إذا مسكين بتعمي لما نكبر حاوي نتيجوني نقرون بتعمي لما تحبي سه سلامنتاي كابتن كلهم ما هو تيستفاد سمو نقرات كله إزهي اتحادة نايب حقي بتنفاسي زو سدو زدنا قرني ذا عينتو نقاريو مو بتعمي إذا مسكين نقول لكم كم زيزا عينتو عبي موقس لهابكمنا سلازي كل شعب كم زيزا عينتو ناي هو تقات أميكا قاتم كله قال نقر كن حاسبلو قال نقر كن استنتنلو يقبرنا نديو عدنا تقراي زحامك دلهامة وشكيا زلا كنت عبي ناي برخاب هوسبيتال مالتي دارغا كل سب صدم له دارغا كل سب رداتا يديو سلازو خونه زيزا عينتو كنا تاتما ولا حماك دلهامة يكون امبر بحالو جندما سناين مسرحنا بعد عبي أجات عمين عبي كنا تعتن سلازونا بزوج حاتي مزونا لو نابزينا بأمريكا أو نابرا سلازي كالو كنبروهم سلازي كالو موسي كلنا بستخالنا بتن نخلو ردات أزدلي سب نخل ردي يخن يقني اللي ጋዜጠኛ ነበርን ልዕሊ 10 ዓመታት ድማ ተጣባቂት ማሕበራዊ ፍትሒ ሰብኣዊ መሰላት ኣመሕያልን መሰረታዊ ምትእስሳርን ማሕበረሰብ እትነጥፍ ምልእተ ብርሃነ መስቀል ካልእ ተሸላሚት VIP ዳያስፖራ ኣዋርድ ኣብ ዴንቨር ኮሎራዶ ትነብር ምልእተ ኣብታ ከተማ ብሕታዊ ኣብ ምንቃሕ ማሕበረሰብ ዝጠመተ ሰባት ነዘተን መመሃሃርን ናብ ሓደ ጠረጴዛ ንኽመፁ ባይታ ዝፈጥር ካፌት ውንን تكالا حسابات ባህልን منقح ማሕበረሰብን ክስስነሉ ዝኽእል ንኹሉ ዘማእኸለ ሃዋህው ንምፍጣር ዘለዎ ዓቕሚ ተወፋይነት ኣዘንጸባርቑ ከም መጠን ኣደ መንበር ቦርድ ማሕበረሰብ ትግራይ ኮሎራዶ ብራእይን ዕላማን ትመርሕ ኣብዚ እዋን ነቲ ተጠናኺሩ ዝቕፅል ዘሎ ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ንመጻኢ ወለዶ ዝድግፍ ኣገልግሎታት ንምሕያልን ንምስፋሕን ዝዓለመ ልዕሊ ፍርቂ $1,000,000 ርእሰ ማል ዘድልዮ ማእኸል ንምስራሕ ኣብ ወፍሪ ኸመትርከብ ይገልጽ ኣብ መደረ ኣዝሕለፈቶ መልእኽትን ብዛዕባ ኣዝመስከሩ ካብ ዝበልዎን ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብዝነበራ ዘይተሓለለ ተወፋይነትን ጎስጓስን እዩ ምልእተ ኣብ ማሕበረሰባ ተፈላጥነት እናዓዘዘ ዝመጸ VIP ዳያስፖራ ኣዋርድ 2026 ንምልእተ ብርሃነ መስቀል ብዘለዋ ብሉጽ ኣመራርሓ ንምሕበራዊ ፍትሒ ዘለዋ ዘይነ ኣናቕተወፋይነት ኣብ ምሕያል ማሕበረሰብን ምጉስጓስ ዳያስፖራን ለውጢ ዘምጽእ ኣበርክቶ እዩ ተሸላሚት ናይ ዝዓመት ክብል ሓሪዋ ምልእተ ብናይ ውልቀ ምኽንያት ኣብቲ መድረኽ ክትርከብ ብዘይምኽኣላ ብወኪላታ ሽልማታ ወሲዳ ምልእተ ብዝተቐርጸ ናይ ቪድዮ ምስሊ መልእኽቲ ምስጋናኣን ممحدر محبرسب تግራይ ኮሎራዶ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብዝገበሮ ምቅብባል ነዝሎም ተገዝኡ ዘሎ ዓብይ ማእኸል ናይቲ ማሕበረሰብ ዝሰርሓሉ መሬት ምውናንን ዝተመስረተሉ ድልዱል ትልሚ ብምንዓድ ናይቲ በብብርኩ ናይ ዝነበሩ ኣመራርሓ ኣካል ምዃና ስማዕ ሓጎስ ገሊጻ Thank you so much to the VIP Diaspora Community Empowerment Organization for this recognition and leadership. To be recognized among so many iconic Tigrayans in the diaspora is truly humbling and is truly an honor. My purpose has always been very simple. It's to uplift all Tigrayans, regardless of our differences. I've always believed that our ability to stay united and work together is what made us unique and what makes us successful in all that we do. Here in Colorado, we have one of the oldest Tigrayan diaspora organizations worldwide. And fortunately, we've had leadership in the past that has modeled what it looks like to work together, to mend our differences, to be able to have a common purpose and goal. And that's the stock that we come from. We come from truly inspirational leaders who have opened the doors and brought in their children and helped us be able to take the reins and take our organizations to the next level. As you know, here in Colorado, we are building a 16,000 square foot community center
a community center, the first of its kind, built from the ground up. It includes a Tigray cafe, where we will train young people in making coffee. We have an African marketplace where we hope to inspire entrepreneurs and help them develop and grow their various businesses. We have a teaching kitchen so we can all learn how to make the incredible injera and dorho tzaphi and all the amazing things that come from our culture. We have classrooms where we're teaching Tigrinya classes. We have conference space, an office space, and an event center so we can host our fabulous traditions and generate revenue for our community. It really is a remarkable project that has taken generations actually to come together and build and pass the baton on to the next. There were several boards ago, they collected the funds from our community, and then the last board was able to purchase the land, and now this current board is able to build on this land. So as you can see, it's taken generations and lots of different people to get to this point, and it really is an honor. I have the honor of being the executive director of the Tigray community of Colorado today and seeing this project come to life. بمقصال دما بمداي أمللاي بحلن حادقن تجارو كمون أم عقاب بحلاوي مننتن محيال متأسسار محبرة سابن نزقبرتو صعري شلمات تسنة سرعات استقبلت غازيت أنيا برهان حيلويا أمويا غازيت أنينت كاب راديو سقاب تلفزيون ناي مزيتن كالوت مربباو معكنات صريحة كاب هاقراو راديو إثيوبيا هاقراو تلفزيون إثيوبيان سقاب دمز أمريكا نلعل 13 عامتات صريحات له مسراتي تفلاميت ناي تقرنيا مزهيت غازيتا وقحتا أبي إثيوبيا فلاميت مسراتي تنبل بعلا شندا أبا متروبوليتان واشنطن دي سي كبابيان كم أون أوشت محبرسب دياسبورا بهلاو لمدتات دك أنستيون أوالدن تقارن نمعقابن نمعباين تحجز كمون ناتخ جمر كفرس أنحا كوميونيتي تجراي واشنطن دي سي كبابيان تتأناخيروت أو كبلن بجازا تجارو زفلت هنس عرديقو ندحريتنا بزي ملسلو بركز وز حلو وحلو مرارة حقان توفاين نتانون كأند مجلز تاتا مخوانم أبتقوان بزعب أزمسكرو زبالوم يملكت أبزقوان كمويا غازيت أنينت أبسحلف عمت طورتا دحرموزا أبناي دياسبورا كوميونيتي أقلقلوتات بأبالنت نتفتا تقصلالا أبتقوان بزعب أخبز مسكرو نقال يمكن أقرب Salam. My name is Daniel Johannes and I'm extremely honored to say a few words about my good friend Burhan. I have known Burhan and her family for over 3 decades. Throughout that time, Burhan has been an exceptional woman of courage, service, and vision. She was the founder of the first independent Tigrayan media press in Ethiopia, providing voices for those who were not heard before. She continued the same mission in the United States, promoting Tigray, Ethiopia, to both the domestic as well as international audience, creating awareness about the plight of her people, her region, and her country. She was also the first pioneer to organize Ashanda festivities in the Washington, D.C. area, which has since been embraced and practiced by many Tigrayans, Ethiopians, and the Africa diaspora in many cities in the United States. Burhan, I want to thank you for all your contributions to your country, to your people, and to mankind. VIP Diaspora Award خلت تشحن إسران شتشتن نبرهان هايلو أب مويا غازيت أنينت زبركة توقده نمحبرة سباوي أمرارحان بهلن كرسن تقراي بمعقاب حدش ولدو خركبون بوبيلو دما عالم نخفلت وزقبرتو
ዝቐጽልን ዘሎን ኣበርክቶ እዩ ነዚ ኽብሪ ሓሪዋ ጋዜጠኛ ትኾን ተለኹ ቀንዲ ዕላማይ ቋንቋ ባህልን ታሪክን ትግራይ ምዝጋፍ እምበር ናይ ትግራይ ተቃዋሚ ወይ ካሊእ ፖለቲከኛ ይኮንኩን ኣነ ጋዜጠኛ ትኾን ተለኹ ግን ሓቂ ክወፅእ ይደሊ ኣነ ብተፈጥሮይ ኣይፈርሕን ፈሪሐ ይፈልጥ ንባዕለይ ከይፈርሕ ኣእምረ ንባዕለይ ነፃነተይ ዘጓናፀፍኩ سريعا أنا نعملهن نحقن طرح يسفر ريست تسرحت له مرت محبر رديت تجراي السودان يوم تجرينيا زارو حبرت سبعاتي مستوى حواتي مالتي ناتي تجرينيا أخيبا تجرينيا كل نجار of course تو صحف أنا public relations لازم كل بلاتين كالوت نيوزلتر كالوت بإنجليزية يمكن أنا بتجريني أكيبة إيه، لا إنجليزية ترجمة إيه، قالوا صعب مسيسرها إديت جيران يعني سووا مالتي. سلزي بتجريني تسرح سكندي مسرح ولا يبقى جنيرة عود متيو عدنا عتنا أنا نبي على برس جميرة مالتي تجريني مالتيو عندي علامة قانقا بهلن تاريخن تجري مزجفي. أنا بحلو بداية مسألة اللهم تزولكم مناتي دليتي يسوس لازخنا أوزي مسمى أنا يو مجمرة بمليونين من جمرنا يو يعني مليونين بعل أوزي خبرنا كاو أو تلمبار أو عمد حنت جزين الرخبلة كل تجرايز كبل حنت نقدر نفتح تبهلنا مزن حواتي ريحهم أنهم عن توزي كل تأكيدا عشان دا جمرنا thanks to دكتور صحية مجمرة مسينا خمسة خبر بردالي كملين مجمرو زي خبر بردالي تقولهم أدارش بننسى فايدة من الليل سلازي فمجرنا فايدة ملنا نشوعات تعمد نحنا أو شوعات تعمد community تفاتيرو تايكونس زنبرة communities عندنا تتناخيروا نحنا يكوننا community فترنا بقدمنا community سلازنبرة مال culture باهلي نحبرت سل حبرت سب بحد التقوي مطرح يزخور نحنا دكنستيو نايشندا تواساتينا وتقولوا حبرت سب جد نايتو شندا بعلوانا كم عينه أمنت كلا جنار مس بورد ناي community عن تناجرنا ناو community عرفتي إذا دكنستي خواتي زكول عمت دخينا سريحا زي أتن ترى تيكنا كوزي حالفو أمريكا حالي بسيطو أب واشنطن دي سي زلوا محبر دكنستي تجريون عشان دا جميرا ساتنون عشان دا يجبره تو عشان داس بزيهو أمبيرو أو كل جميع أي خدلة السينة تنات الفيجن نعم جميرا so I'm so happy بتعمل بسرية كمتي مسراتيت VIP Diaspora Award قدستي أبي نزر زبالتو أزينايلوم مدب كاب حد السبن لعلي زحازة خوينو زارف شلماتو دمه كمو زسفحة خوينيو سلسته تشلمتي بسبعة وعقلقلوت بهلاو حدقتاتن بلوز أمرارحان أب دياسبورا نزنبروم قدز تحاري كخون كلو كالوت كلتا دما نناي عدمالك عقلقلوت أمرارحان هقراوين محبرة سباوي متأسسارن نزنبروم قدا شلمات أفلوت أتبركتو اللوم كبور أمباسادر في السهاس قدوم تسمى حدا خافتم تشلمت خوينوم ناينو وحوان محبرة سباون علم لخاون عقلقلوتومن توفاينتومن نولدوتات زنقاق تكبار زفت صمو كبور دبلوماتن مرح كومينيتين مخانم بزعبو زغارة بمجلس ينقر كقدات وزاي إثيوبيا سقاب هجرات أوروبا حبرات منقستات أمريكان استفلالو تكالات حبرات هجرات لعلواي دبلوماسيا وصفحتات سلطان بمخان نإثيوبيا وكيلوم أما العالم بقن عنان بمويا وبقعتن الجاموم زبركتيوم كمون أمباسادر فسها كنيو عالم لخا دبلوماسيا وعقلقلوتهم نمحبر سب دياسبورا قبل معتاون سبعون عقلقلوت الجاموم زبركتيوم تحار دما طرطا بموصا نقص على ولدو أركيوم
ሽልማት VIP ዲያስፖራ 2026 ክቡር አምባሳደር ፍስሐ አስገዶም ተሰማ አመዳይ ዲፕሎማሲ ሰብአውነትን ማሕበረሰባዊ አገልግሎትን ንዝገበርዎ ብሉጽ አበርክቶ ከምኡውን ንማሕበረሰብ ብዘበርከትዎ ናይ ዕድመ ሙሉ አገልግሎት ተሸላሚ ገይርዎም እዩ ኣብቲ መድረኽ ዝተፈላለዩ ሰባት ምስክርነቶም ዝሃብሎም ኮይኖም ካብ 1996 ስጋብ 1999 በአቆጣጠር አውሮፓ አምባሳደር ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ንኢትዮጵያ ዝነበሩን ነ37 ዓመታት በአምባሳደርነት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሓላፍነት ሒዞም ኣብ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ዘገልገሉ አምባሳደር ዴቪድ ሽን ኣብቲ ብጽሑፍ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ አምባሳደር ፍስሐ ንዝነበሮም ተወፋይነትን ቅንዕናን ብምግላጽ ናይ እንኳዕ ዓጎሰኩም መልእኽቶም ሰዲዶም Dear Ambassador Feseha Askedom Tesema, it is with sincere respect and appreciation that I extend my congratulations to you as a distinguished honoree of the VIP Diaspora Awards 2026. My interaction with Ambassador Feseha Askedom was during the period he served at the Ethiopian Embassy in Washington from 2002 to 2006. Although I had retired from the U.S. State Department before that time, I continued to follow Ethiopian affairs as an academic and maintained occasional contact with the embassy. I recall Ambassador Feseha, who had not yet received the title of ambassador at that time, as consistently helpful, professional, and friendly. Whenever I visited the embassy, he always made me feel welcome through his respectful and warm manner. I was therefore not surprised that his distinguished foreign service career later led to his appointment as ambassador to a major country. His professionalism, diplomatic character, and dedication to public service earned him the respect of many who had the opportunity to know and work with him. With sincere congratulations and best wishes, Ambassador David Shin. To be recognized by a community that I respect deeply and that I have given so much to so many means more to me than I can fully express. When I think about lifetime achievements, my mind does not go first to accomplishments. It goes back to a small village in rural Tigray, where I was raised as one of 14 children, brothers and sisters, as you can see, full house all the time. Those early years surrounded by family shaped everything in me. Resilience, responsibility, and the sense that your life is never yours alone. It is tied to others. This United States of ours truly has become my second home. And these days, I'm sorry to say, maybe the only home I got. Like many in this room, I carry with me both where I came from and where I am now. That is the essence of diaspora. We live between worlds, but we also build bridges between them. So tonight, I want to thank VIP Diaspora Empowerment Inc. Not only for this recognition, but for the work you encourage to strengthen those bridges, to empower, to connect, to remind us that our stories are true. بتمساسالي مداي أقلقلوت استشلو مدما كبور ناي ملوء بعال سلطان أمباسادر نبر برهانة قبر خرستوس يوم نيروم أمباسادر برهانة نتي نسرع الدرق نمقلاي استخايدة ناي 17 عمت برتها وقالسي أما فارق 7 كابزة أنبرو من إسات حد يوم أبوانة قالسي محبرسب من العال سجمرة محدارة وسرحتري دحيرو هاجر وكيلوم دبلوماسيا وركبات بممرحن حدش قز إثيوبيا نعلم أمل لاين صريحهم
ካብ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ንሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ስጋብ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ንሕብረት ኣውሮጳን ሃገራት ቤኔሉክስን ኣገልጊሎም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ንቻይና ብምዃን ምስሊ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ንኽቕየር ካብ ዝሰርሑ ብዙሓት ሓደ እዮም ካብ 2010 ስጋብ 2018 ድማ ጊዜያዊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣገልጊሎም ካብ 2017 ስጋብ 2018 ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ንቻይና ኮይኖም ድሕሪ ምግልጋል ጡረታ ወፂኦም ኣብ መጉስጓስ ዳያስፖራን ዓለም ለኻዊ ጽምዶን ይነጥፍለው ሽልማት VIP ዳያስፖራ 2026 ድማ ክቡር ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ንነባራይ ዓለም ለኻዊ ጽልውኡ ብምኽባር ካብ ሃገራዊ ስጋብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ዝፈጠርዎ ጽልዋን መርኣያነቶምን ኣኽቢሩ ተሸላሚ ገይርዎም ኣብቲ እዋን ካብ መድረኽን ካብ ደገን ብዛዕባኦም ምስክርነት ዝተዋህበ ኮይኑ ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን እውን ንዝነበሮም ዓቕሚ ርድኢት ዓለም ለኻዊ ዲፕሎማሲ ንኢትዮጵያ ውፅኢታዊ ብዝኾነ ከገልግሉ ከም ዝሓገዞምን ንዝነበሮም ሞያዊ ብቕዓትን ተወፋይነትን ኣብ መንጎ መሳርሕቶምን ዓለም ለኸ መሻርክትን ማዕረ ክኽበሩ ገይርዎም እዩ ክብሉ ኣብቲ መልእኽቶም ኣስፊሮም Dear Ambassador Berhane Gebre Christos, it is with great respect and sincere appreciation that I extend my congratulations to you as a distinguished honoree of the VIP Diaspora Awards 2026. I had the pleasure of frequent interaction with Ambassador Berhane Gebre Christos during his service as Ethiopia's ambassador to the United States from 1992 to 2002. During my years serving as Director of East African Affairs at the U.S. Department of State, and later as U.S. Ambassador to Ethiopia, I worked closely with him through important and at times challenging periods in U.S.-Ethiopian relations. Throughout our professional relationship, Ambassador Berhane consistently demonstrated diplomacy, wisdom, professionalism, and constructive leadership. Even during difficult moments following the Eritrea-Ethiopia conflict from 1998 to 2000, he remained committed to strengthening mutual understanding and reducing tensions between our two countries. Ambassador Berhane possessed a deep understanding of international diplomacy and the workings of Washington, which he used effectively in the service of Ethiopia and its people. His professionalism, credibility, and dedication earned him respect among colleagues and international partners alike. With sincere congratulations and best wishes, Ambassador David Shin. ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ኣብቲ እዋን ሽልማት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንበይነይ ዝስራሕክዎን ንበይንኻ ዝስራሕን ከይኮነስ ምስ ህዝቢ ዝተሰርሐ ብምዃኑ ናይ ብሕተይ ነይሩ ኢለ ኣይወስዱን ከምኡውን ኣይነበረን ኢሎም ስለዚ ንበይነይ ክወሃበኒ ዝኽእል ፍጹም ኣይኮነን ናተይ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ናተይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ግን እናመስገንኩ ነተፍልጦ ናተይ ውፅኢትን ናተይ ስራሕትን ኢለ ኣይወስዶን ኣብዚ ሕሉፍ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ውሽጢ እውን ሰሪሐ ስለ ዝነበርኩ ኣብቲ መጀመርታ ዓመታት ድሓር ከዓ ናብ ደገ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ድሕሪ 3 ዓመት ከዓ ናብ ደገ ወፅኤ ሰሪሐ ኣብ ኩሉ ክፍለ ዓለማት ዝርከቡ ተጋሩ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ሓለፈ ኸይዲ ሰሪሐ ኣብዚ ስራሕኩም ስራሕቲ ተኣምር እዩ እንታይ ዘይገበርኩም ንዓድኹም ነቲ ቃልሲ ንኽሳለጥ ዓዲ ንኽህነፅ ኩሉ ነገራት ገይርኩም ኢኹም ቤት ትምህርትታት ሃኒፅኩም ላይብረሪ ኣጣይሽኩም ሕክምና ቤት ናይ ጥዕና ማእኸላት ከፊትኩም ሆስፒታላት ንኽኽፈት ኣስተዋፅኦ ገይርኩም ኩሉ መዳይ ብኩሉ መዳይ ተዓዲ ዝደልዮ ኣብ እዋን ዕጥቂ ቃልሲ ይኹን ድሓረ እዋን ህንፀት ኩሉ ነገር ገይርኩም ኢኹም ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ከቢድ ኩነታት እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝሓልፎ ዘሎ መከራ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ተሓላለኸ እዩ ናይ ኩላትና ቃልሲ የድሊ ስለምንታይ
ምህላውን زي ምህላውን ያ ክንህሉ ኣለና ክንጠፍእ ይንኽእል ከም ህዝቢ ክንሃልቅ ይንኽእል ከም ህዝቢ ስለዚ ኩሉ ክሰርሕ ኣለዎ ኩሉ ፋሕተርተር ክብል ኣለዎ ኩሉ ኣስተዋፅኦ ክገብር ከለዎ ኩሉ ነገር ፀፊፉን ተመሓይሹን ክንሪኦ ጥራሕ ክንርኢ ንኽእልን ገዛና ዓድና እዩ ዝፀግም ነገር ተሃልዩ ኣብ መፍትሑ እዳውና ንሓውስ ከቢድ ግዜ ስለ ዝኾነ ብሕብረትን ብሓድነትን ጥራሕ ኢና ክንሰግሮ ንኽእል ብምክኣል ኢና ክንሰግሮ ንኽእል ኣብ ውሽጢ ዝህሉ ፀገማት ዘቋርፅ ኣይኮነን ከም ዘቋርፅ እንታይ እዮም እዚኦም ኣብዚ ህዞም ፅኦሞ ዝብል ነገር ኣይኮነን ቀፃሊ እዩ ደቅና ኣብኡ ኣፈላለያት ከምፁ እዮም እንድሕር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ምስ ህዝቢ ኮይኖም ዝሰርሑ ሃልዮም ፀገም የብሉን ኣብኡ እናፈትሑ ይኸዱ ምስ ዘፀግሙ እንተኮይኖም ከዓ ፀገም ይህሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሻዕን ናይ መጨረሽታን ዝፍታሕ ነገር ኣይኮነን ግን ናይ ሕብረተሰብ ከይዲ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብና ክዓቢ ኣለዎ ሕብረተሰብና ክምዕብል ኣለዎ ናብ ምዕብል ሕብረተሰብ ክንኣቱ ኣለና ናይ ኩላትና ኣስተዋፅኦ ኣብዚ የድል ንኩሎም ተሸለምቲ ስነ ስርዓት VIP ዳያስፖራ ኣዋርድ እዛ ዓመት ኣመሓዳሪት ክፍለ ግዝኣት ኣቢጌል ስፓንበርገር ብሽም ምምሕዳርን ንሕድሕዶም ማሕበረሰቦም ንምግልጋል ብመዳይ ምዕቃብ ባህልን ቅርስን ተምሳሌታዊ ኣመራርሓን ሰብኣውያንን ብምዃን ንዘበርከትዎ ግደ ክብሪ ይግባኣኩም ክብላ ናይ ኣፍልጦ ምስክርነት ዝገልጽ መልእኽተን ናብ ኢድ ሕድሕዶም ተበርኪቱ ኣብቲ ምድላው ዝተረኽቡን ነቲ መድረኽ ብመደረ ዝኸፈትውን ኣቦ መንበር ኮሚዩኒቲ ትግራይ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ኣይተኣማረ ሉቃስ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ንዘበርከትዎ ሃገራውን ማሕበረሰባውን ግደ መመስጋን ቅድም ኢሉ ክጅመር ዝነበሮ ሰናይ ተግባር ምዃኑ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎን ኣተሓሳሲቦም ይሓስቡ ይኸውን ኢለ እግምት ግን ከም መዘኻኸሪ ኣብዚ ሓለፈ 6 ዓመት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሞትን ሕየትን ኣብ ትሕንን ከሎ ኣብ ዲያስፖራ ዝነብር መንእሰይ መስተንክራዊ ተኣምራታዊ ስራሕቲ ሰሪሖም እዮም እሞ ኣብ ዝመፅእ ናይ ኣፍልጦ ግዜ በመኻርነት ድዩ ሓሳብ ብምሃብ ድዩ ካብቶም ኣፍልጦ ዝረኽቡ ሓደ ምዃኑ በብውሕዱ ብዙሓት እንዲኦም ክፅምበሩ ከም መዘኻኸሪ እዩ እምበር ብሓደ ግዜ ይኸውን ግን ንሕና እውን ኢድና ክንሓውስ ኣለና ጌጋ እንተልዩ ኢድና እቲና ክንእርም ኣለና ዝጎደለ እንተልዩ ክንመልእ ኣለና እዚ ናይ ኩላና ስራሕ እዩ ክንለምዶ ይግባእ ብድሕሪ እዚ ናይ ፎቶ ስነ ስርዓት ተኻይዱ ምኽንባተት ምሻት ኮነ እዚ ከም ብሓድሽ ነቲ ተቋሪፁ ዝነበረ ተግባራቱ ብምልዓል ናብ ስራሕ ዝተመልሰ ሰናይ ተግባር ኣፍልጦ VIP ዳያስፖራ ንተግባራቱን ምድላዋቱን ይንዕድ ልክዕ ከምቲ ንዘይ ምዕሩይ ተግባራት ውልቀ ሰባት ንኹንን ክብረት ይሃበልና ንኣገልግሎትኩም ነመስግን ምባል ናይ ሓደ ትካል ወይ መንግስታዊ ኣካል ስራሕ ጥራሕ ክኸውን የብሉን ከምኡ ድማ ነዚ ተበግሶ ንዘዳለዉ ድማ ከም መጠን ወፃእን ተወፋይነትን ዝሓትት ተግባር ተጠናኺሩ ንኽቕፅል ብዝተፈላለዩ መድያት ንዘድልዮም ሓገዝ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ይግባእ ይብል ካልእ ግን ካብቲ ጽቡቕ መድረኽ ገለና እሽቱ ህጸጻት ኣይተሳእንዎን እሞ ንመጻእ ክሕሰበሎም ምእንታን ከልዕሎም እቲ ሰዓት ምኽባር ከም ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ብፅሒት ተዋሂብዎም ብዝተፈላለየ መዳይ ንዝተሳተፉ ግን መስቲ መደብን ዝሓዞ ሰዓትን ምንባብ እንተዝህሉ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ንምዝራብ ዝተዋህበ 5 ደቂቕ ብሰለስተ ኣራቢሕካ ምጥቃም ኣብቲ ሰብ ዝውስኹ ሓለፋ የለን ንምድላው ናይቲ መድረኽ ግን የዛብዖ ከምኡውን እዚ መድረኽ 5 ሰባት ብሓንሳብ ክሽልም ፈላማዩ ከም ምዃኑ መጠን ገለ ምድርራባት እንተነበረ እኳ ጽቡቕ ጅማሮ እዩ ንመጻኢ ምስ ዘየድሊ ባህሊ እቲ ማሕበረሰብ ብምርዳእ ክስተኻኸል እንተዝፍተን ይብል ተሓንቀኒ እዩ